Jones Tendo Mesho omukibiina kya FDC nkirebeka ngu entalezi tezatandika hati ahabw'enki imwe kurugayo naawo abantu bomwatandika kuzigamba hati nyenda kumanyisa abakorera Sky TV zine kurugayo ko tukutandikira hati betu kyonka nka abakulembeze ebintu bino kabiru mu abanene so negotiations dialogue zigenda mu maiso abantu abali mu negotiations mu Dr. Best and some of the founder members of the party obutwarugira ebintu twabuteka mu National Council still byali bikyali intano betu kyonka ekyalekere nturugayo obe kyalekere Dr. Best je kurugayo nawe akagambo owaye nanyikangire kindabaza nandala mafabi oyatwere sente za 7 n'abandi bakatandika ku blackmailinga Dr. Kiza Besije batandika kumbazaho kubi ekyakabiri nandala mafabi one of the accused yatandika ku organizing elections kan kun halali resolution ekanegamba tutereho akakiiko akaba elders committee kabanze bagende bahulirize Dr. Kiza Besije baruge bahulirize party president baruge bahulirize secretary general akachika ko karamara ngeja kuja ka presenting a report to National Council then aho nsobora genda nka mu elections unfortunately nandala mafabi ebyona atakoleki atabikirize akachiko kekero already nkachakora investigations tuzire kura nandala wagenzire maiso na gamba tugende mu koma so the fact that nandala kalema ku respecting National Council resolution yanga ku respecting NEC resolution yagenda maiso aliyongwe na organizing elections National Council ya suspending ile na NEC ya suspending ile ito tukere tuina kurugayo bwango tukagamba nangwa nandale byakora nicho kurora twakaniza Museveni tugenda kubikiriza nandala abirete mu kibiina cyaitu ekya FDC obutwakugumira tuchuliri ngumanyisa neto bakututera mu kibasi batutwale mu NRM oba batutwale wa Museveni ko kumawo yakozire DP FDC eno tukutere mu amani gaitu FDC tukutere mu obwire bwaitu banywani baitu abandi bakabeita abandi bali mu nkomo tutusobora kuikiriza ebyalekere ntulema kuhagira Museveni nandala kubireta mu kibiina cyaitu kya FDC tugambe aha tribalism abo kunde nganda nabajira manyangu n'abanyankore bariya nabachi ekinkiza kureka ekibiina I think that for me is the most unfortunate statement that I have heard from Nathan Nandala Mafabi and it's very painful akwanyonkanye ndio mutoro konka nandala mu 2012 kiyabire yesimbiro na muntu nkatambura na nandala nkumurondeza karuru we wao nandala teyayitamu naye naliwo nenkolachi nemuwagira nandala we yajja kuwa secretary general nze kuomwa abakolachi abamuwagira power kana akaruru kano akahweiri habwa party president itaba westana abaliyo nagamba ati nitoto akozireki nitoto amuhagiri ya singo bwa party president betshonko bwa party president bamazi kubusinga yeja naenda kwesimba bwa president itaba westana abaliyo nagamba nitoto akozireki nitoto amuhagiri so ebyo byokwenda kuleta mu tribalism kibiina cyaitu tugenda kubikiriza nicho okurora tuliyo tubagamba barataso ku respectinga yito abahagiri hati sazunu baliyo mbaleta mu bintu bya tribe kutuchwamu tugenda kubikiriza kandi nekibiina cyaitu kya FDC tugenda kirugamu tugenda kibingamu aba baliyo mbageza kukoraki okutuchwamu bringing out tribal sentiments bring out religion ebyo tutugenda kubikiriza awo kubito tukiririza one Uganda one people tulabye winikiza arigira yekibiina yakirgamu hamwe nabandi ekinkireka hi imwe abakyara abakurugayo mukataha politics winikiza kuruga benji bazira abakyara bamwe bizende baruga mu FDC konka hati kandi bacyara bakwa barigire bakagira nkabazo mu politics ekinkibareka hati woni nyendo buze winikiza naza kugamba ekizibu cyenoha ni nandala ninyendoronde Ingrid omubuze Ingrid ekyakushohiza ekibiina nikiyo naho naza kugira mbunoha ni nandala so nandala ataka mazira abakyara bono mu FDC turiyo turugireyo tumugamba nandala ekibiina tekyawe ekibiina tekyasho tugenda kirwanira abakyara bona bagaruke
begondeze omukibiina kyabwe kya FDC.